Zamislite trenutak pred beskrajem okeana, kada u vama utihne sve. To nije samo mir prirode, već razgovor svetlosti, vode i svesti. Voda, portal života, nije tek hemijska formula, već dinamični medijum energije, informacije i transformacije. Kada svetlost prodre kroz vodu, zraci se savijaju i razlažu na spektar boja. Crvena sa najdužim talasima zadržava se blizu površine, topla i vitalna. Plava, kraća i intenzivna, prodire duboko, tirkiz obuzima misli mirom i otvara prostor unutrašnje tišine. Ali voda ne prelama samo svetlost, ona pamti. Molekuli osciluju usklađeni sa spoljašnjim frekvencijama, postajući živi rezonatori energije. Ovaj fenomen, potvrđen u kvantnoj fizici i drevnim učenjima, omogućava vodi da skladišti informacije, emocije i namere. Kroz proces solarizacije, obojene staklene boce prenose frekvencije u vodu, pretvarajući je u moćan eliksir za telo i duh. Terapijski potencijal boja u vodi poznat je vekovima. Crvena voda stimuliše energiju i cirkulaciju. Narančasta budi kreativnost. Žuta donosi mentalnu jasnoću. Plava umiruje i otvara komunikaciju. Ljubičasta podstiče intuiciju i jasnoću. U hromoterapiji i hidroterapiji boje postaju most između fiziologije i psihe, tela i duše. Savremena nauka ide korak dalje. Mikrofluidna svetlosna terapija kroz precizne talasne dužine lasera u vodi regeneriše ćelije, balansira hormone i obnavlja energetske tokove. Na spoju drevnog znanja i savremenih tehnologija, voda i svetlost postaju ne samo lek, već jezik univerzuma. Kada svetlost dodirne vodu, rađa se ne samo spektar boja, već i tišina, jasnoća i prisustvo.